Bharat Sarkarna Laibak asigi miyamda ainggi oiba chatna kanglon amasung Laibak asigi miyam ama oina ingadaba niti niyam sing tongan ba chatna kanglon oina semduna chatnaduna lakli asigumba chatna kanglon sing asina miyam ama oina tauba yaba amasung yadaba kaya thamduna thabak ama tauba matamda afafata khanthahanba amadi chatna kanglon gi wangmada thabak tauruba matamda madugi matik chaba dandi fangani khanghanbaga loinana manaba khunai ama ohenaba sarkar asina thabak kaya leptana paikhatli Chatna kanglon sing asida Bharat Sarkarna paikhatliba akhanaba khongthang amagi manung channa Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2019 na Laibak asigi miyamda lalon itik tawbada laithokhanba amasung Chatna kanglon gi wangmada thabak tawruba matamda tawriba asoiba adugi matungina fangadaba dandigi chang hanthahanba amasung dandigi mahut fine oina thianbana chingba wafam sing yauri Masiga loinana Laibak asida miyamna thajaba sarkar ama lehanaba amasung miyamda ka hena awaba pidanabagi wakhalonda hawdokhiba Jan Vishwas Act 2019 gi matangda hena akupa wafamsing munna khangminanaba Akashvani Imphal gi studio da Imphal da phongbo pauche Sangai Express Manipuri edition gi editor Khogendra Khomdram lengsinduna lebire editor butaram nokchari Thagachari editor aham daina lakchaningi je Bharat Sarkarna English 2019 da Jan Vishwas Act pass tawduna laiba asida chanaba hokre masigi nunggi oiba wahanto se karino kitang thambioja Janna Vishwas haije dum maming maktada dum haire miyamna thajaba miyamna government thajaba government su miyamda thajaba plapsi ani je punjalaga Janna Vishwas haibane mase 2023 gi Augusta mase yakoi parliament ki house ani mangna pass tawrakanda president ayaba pigre Sigi ek asikari no haibase I ek maming sida so dum yaudi yaurabane adura masajida haibase khoi mi mayam sina tongan ba department mayam adegi kari haidare ek mayam sina konjal liba mayam sajida kanagumba amana natra kanagumba company amana karamba business establishment amana aran ba thabak ama torokba aran ba haise ka haidare che sang filing tawbani khangde ama khangde mayam di sumaina sum torokpa matam ja khitang soibada penalty je yamna sathiba penalty haidi chumnagi mi do fine tawba adegi ba aduma tawbana tabada jail gi tam hek piba gumba adegi paisa je ama song tawba adegi magi registration khangde ama je hek kakthak pagumba waran ba tawre haidana aduma mayam ama legra masi yam yame sigi mayam si sumaina sum torokpa si dama sidi kaino da miyam thabak tawsu ngamuktaba adegi mi ne hingsu ngamuktaba hojik yam samna hojik thoiba ama adum ta palaga harake hojik manipur da phongi ba paukse manipur phongi na te india da phongi ba paukse mayam je 98,000 gi maya da moigi hojik si title clearance ka aga leire ado hojik hana gi leramba film do orboidi thagat pham thokpa che sang document thagatte haidana masi hojik se ka aga moije kakpa makti haidi on hold haidane adumana thammineba hana gi leramba film do ori moije kakthak thaneba so haida phongi ba khabar maya ma phongi yaroi urroeba adu tokde hojiki anoba Janna Vishwas haijina pibe yaba penalty ji ama chauna jail tam pibani khangde fine tawba korba tawba mayam se jail gi tam gumba kari gumba se kakthakpa adi pibe penalty gi sang jo hana lerami ba sang duragi yamna handhawa paisa je khara thira ganda ek yaringoi di business tawba kangbu ju khangde ma gi business se dum tawhanba adagi mi lanai mi oigera mo oigera adi ngalitana court ta chanadana paisa tingnaba court matam mang lebe suma mayam je loina na bakse masi mayam je konanaba adu masfaina lokholapneba Janna Vishwas haije aduna masaiji ke sengna hayadi masigi je kare haidare minor oiba offense haidra adiki technical offense suma mayam je masi hekte jail da piba khotpa du mataruma mayam do loina ba kakthala kanda ay loina pura kakthat pamang dinate jail tam piba gi ayama mayam je di loina ba kakthala kanda he handhan ba fine khra penalty khra ti hiraga hekte yan bagumba sigumba adigi hek mi haije court ta case lokholaptana prosecute towa haije mi ngonda yam nuaite company da so dumare adi business establishment so dumare adu mamayam do hojiki haije da di madu loina handarane ba aduna yam samna mioi bana hingbada su nuaina na ba adigi business towa su nuaina na ba government ki mathaksida government ta miyama thajo leina na ba adugumba
ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2-3 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯛꯊꯔꯒ ꯐꯥꯏꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯅꯦꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁ ꯕꯤꯜ 2016 ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯜ 2026ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ 2.0 ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯔꯖꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ 12ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛ 69ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ 734 ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ 734 ꯃꯅꯨꯡꯗ 713 ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 63ꯅ ꯏꯖ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯦꯛ 1956 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯑꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯖꯔꯛꯏ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯑꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛ 2023ꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ मधु कक्थलगा मधु तौबी यारे नेशनल हाईवे दा हिंड्रेंस पिरनी अदगी अकाय पिरनी हाईवे याबदी नत्तेबा अदुबो मधुगी महुत्ता जेल दा मी मा चही मंगा लेबा हाइजे मागी पंसीगी यामना मरु ओइबा सरुक खरा अदुम नहा ओरदी अदुम लोइ मांगी दोइने अदुना मसी लुपा लाख 10 दगिना मैक्सिमम दा लुपा करोड़ अमा फावा फाइन थीरगा असि याहल्लेबा सुमाइ तौदना ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक एक्ट्स अदगी फार्मेसी एक्ट की मखादा ड्रग मखल मयाम अमा साबा अदगी लेवलिंग तोंगाना नप्पद ओला तैनगिबा होइसो दम लेवलिंग नप्प लानबदगी ngana handa so dum akoi lok khobagi hidak mayam ama ban tawgiba leire asugum be saijida hekta sauna fine thibida ta ba fine galoina na jail la lebagi dum provision mayam ama leramba aduna madu mayam madu kakthale aduna yam samna masidi karino haida kanago ba mi bana company amana aranba ma asoiba aranba ma yamna soba ran to budadi yaroi ko ai mi haluraga yi jail tam leiroi ai budadi yaroi aduna taba atay atay minor offense sigo masam su tor kadadi yamna system ji yamna phajana mong tana ama tawre kaino da khwai hamba offense tawa mi jing ase warning haina piba nangi si lale aduna semdo o kholo gaina warning ji hana pirani punishment pidingi mamang jai da aduna warning pibasina kamai tawge da magi asoiba arambadu subthona gi matam je phangal leba dokba ya leba adigi penalty pibadasu khwaidagi di hana lerambadu di hekta penalty se magi punishable oitaro boidi adum jail je adum compulsory lebagi film da dum lerami madu phajana chana dawa haibasina madu tongan bowa mani aduga x da yawri di hana yamna magi tawriba aran madu magi severity du yenga kanida jail gi tam piba
adagi kari jail time people that no fine both fine and the punishment as jail time ani makse piba mayam yawi ado jail gi sidi yamna kanba sathi bana trawa yam blo na kalkhat kare madugi mahutta khwai ha hanba aran ba torop ko matam nang si lale sum thu haidara sum tholane adi mathang da penalty gi matang sida educating officer ga na hapa kan sida penalty si kayam bu yamna pibi yai nang tawi si sini aduna sum thoga mi du kari go mana traga company du pharaga jail da thamjangiba adegi law court satna prosecute tawle gitaradi magi thabak so buk tawro ase hai sida di thabak so adum tawhanni thabak si tawhalla kan sida asoi badu sum thona ba adegi magi soi du gi penalty khara fine khara mani piba aduna kamai tawge da mi sina ran ba tawbada nangi je soire na hana amuk ta ani ta kanda adegi nang sum thokpa yaba wera boidi sum thokpa gi matam da so dum phangalani sum thok kanda penalty piba gi mong du su aran ba tawri dandi khadi phangba thai du dandi du se heta hak pa yam haksin ba piba gi mahutta isam chamba pa sakra thira kanda sum tholani sum tholaga magi thabak to adum makha sathawa yalane ba aduna yam samna masidi aduna sahaji ease of doing business adi ease of living adegi hikse aduni adura koina dum yamna khangba lei matam mamada ngasi dagi sahi kun muki mamangda manipur da phimu setpa ina isu makana leram masak khangdawa adegi kusukulai paibing sina lut tawa mi phawa punba paisa lakpa phoiba mi imung sanga ga hek nam ha toroga paisa lakpa ma sahi trama kun gi mamangda ne matam maduda aisi mi gi maming di palaroi particular ai sapsaba ai thodok to haige mi kharana imungom le sanga san la pa mayam ama lut tawle matam da imung da angang ama se laik tamba angang pisak pi ngai matam gi wa ne ba madugi court case som tawna dana leiba se da khoji phaw case loidre ba ngasti gi sahi kun muki mamang do adana imung du da su wa ba adagi aran ba thok to ri su wa ba do phem lei madu baina aran ba to du ba ta bai dandi se ko ni hai ba di natte tongan ba ek mayam ama saigi tongan ba ministry kulum do ina ko liba madu leriba ek mayam ama sadai ba mayam ama adai du da mi se sendok chana gi matam ama phangal la kanda madu sendok ga thabak su to hanba aduga miyam na su government na thajaba government na su miyam da thajaba lehla kanda nungai na hinghanba adi nungai na business to ba aduga bagi mawong ni lari se ada ena saisida ama thamni wa phang ga lei handaki actiona konsin basi yamna kon basida yam kanari si kamaina tawge da kano ne india punamaki oina hojik se district court sing se da case pending the lei se 4.8 crore gombagi case pending the lei aduna any court case dum sakhiba taraba police na fir lo khalaga court case sakhi taraba di case haje kedoi loigi ni su khangam pote adagi matam su sangbadana tana kari haitare mi du de su wa ba adagi court su thabak si court mayam si konada dana lairingai da pending ji 4.8 crore si tha ate yam yamne ba sigum basida no case man de lan bagi mohta hojiki anova jana biswas amendment of provisions bill 2026 na tawri sida di hek yari mungoi sigum ballo court europe gi thabak se amok to handa ba yam chamna casing ji loisana na hona ba aina jaibo officer amma madugi tongana hapa kanda maduna case mayam se wari sanara ga loisana na hona ba sina khwadi mapung oi ba thabak ni aduna masi kare haidare hojiki matam dadi india gi oina ning tamba phangaba matung dadi samju sasanarap ki ba adugumba ek singji manungda masigi amendment jana biswas amendment na khwaidi hena sawbani khwaidi sawna konsan bani adana miyam punamak pu konsan ba adegi body mayam ama konsan ba adi ek mayam ama su konsan ba central ek mayam su konsan ba sina miyam da nungai ni hingba ngamani adegi business to ba nungai na to ngamani haije samaina longne na ay na ta editor na habiri se ujiki jan biswas amendment of provisions bill lisingani kuntaruk sina migi phangbam thokpa mara gi chang handan ba aduga court yauhandana case sing je loisalaga laiba sida leiriba court ki pending case mayam je handan ba da su chang mating oi ni hadi adi makha tarak pada aina muk lakchani se hojik bill asina ease of living adagi ease of doing business haidi laloni tik to ba laithon ba adagi miyam gi punsi mahingda hena laitho laga khudong chaba kya phangan gani hariba se kari khudong chaba no habitang panbi ba yabra mase kano ne khudong chaba si loina bak haibadadi khadi ubarani adubo ai saijida ina khara haring base
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯂꯥꯞꯁ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ MSMEꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔꯗ ꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ 313 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯗꯕ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ 159 ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯨꯛꯊꯤ ꯊꯤꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ 119 ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯖꯦꯜꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ 58 ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 58 ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯖꯦꯜꯁꯨ ꯐꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔగ్ꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯗ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯅꯞꯄꯨꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯊꯤꯉꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯖꯦꯜ ꯇꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯦꯜ ꯇꯥꯝꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯖꯦꯜꯁꯨ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯐꯥꯏꯟꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯟꯅ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 2023ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ 2014ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ BJPꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯖ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯏꯖ ꯑꯣꯐ ꯗꯨꯏꯡ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2023ꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ 2026ꯀꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ
select committee sina munne yengchalo kanda masidi toan ba ek mayam central ek mayam adagi ministry mayam da leiriba mayam ji loina ayam loina konsel kanda India se manglom da sakit pa yana na ba 2046 da bixit bharat kaina hairiba masi thungba yana na ba aduna miyam ji nuwaina thabuk tohanba adagi loina na toan ba ministry gi makhada leiriba body mayam ama lanai body oigera ama body oigera moi ji thabak phajana tohalakanda India se manglom da dumak saukhat na ba honarak padu ma khongthang amani aina adamaina amka thang loisalakpada editor ina lakchaningi se bill asina laiba asigi piriba ain gi oiba chana kangon singda ahongba kyama pure e haibire aduna hujiki ahongba pura iba sing asina laiba asida hena chokotpa maikaida purakani haibasida editor gi kai mod laige habitang ka thambi hoi aina saidigi haibasida madugi mayamdi yaudi yaugre adai aina sithana da hobada aina hainingba wafam khrak lai aina sithana da ba haise ek nung mayam ama pallaga haibadi yai madu mayam nasu koi common people da di khoi da makta su kaya madu khangdaba di khangu bu thoina kana de ga na su khanba ada miyam nasu hek ta khangba ya ba nungai ba ma ai haijage koi gi gari gi driving license ai gi ngasi driving license ai gi ngasi validity ji loi gren khallo ado ngasi loi ga hayeng ai gari thoring da phar boidi ai je ojiti yam masi exercise motor vehicle gi exercise yam kalle saure aduna fine ju yamna chawngo thini adegi ai mathak kari adum kari da piba ya adum chairak se adum pirak ya adu hojikidi no wajina tawrisidi adegi driving license ki valid se ai ngasi loire na khalajo madugi semdok na wa su thong matam ma pine ba 30 days matam pine ba adegi amu dukan phambasina public ki property lamda khopsal e we manipur yam thokpani ko footpath mathakta dukan gi pot ayon chalapagumba si hanadi khoi tawdabana tongan bani masigi penalty je am sawi dukan gi mathakta sigumba mayam se hojikti madu tawroi hoi magi thibam thokpa fine khadi thineba adumaina atai ek mayam dasu ising mayam gi public ki well khangde teng khangde lana sizanaruba saijida madu jail da adum piba ya bu khop to mayam do hojikti fine khara thira kanda amana official mayam ji tawra kan municipality ki khangde mai magi ek to ge mari lena ba official sing do wari sanaraka adegi thabuk ji tawra kan da mayam ji hek yari moi yam samna loisan ba court yogdaba prosecution gi thabak se amul lehandaba hek yari makhai sum chamna officer amana madu gi demakta authorized tawra officer amaga tanara kanda thabak se hekta law gidi oiba aduba admain tawra laani aduna miyamna hingbada hekta tawba oi aina saiju hanana hai hojik so dom hana harijini yamna chauba mara leba thabak mi halubani khangde ama kaung adu madadi yaroi ko aduna tab chamba karigumba khara che sang soibagini khangde adegi soidana lam khara henjelubagini khangde sigumba mayam saijida ngak leitana court ta kana bagi thabak to mojikti leeroeba sina court yohandana yamna samna penalty khara thabak aran khara tawrodi khara aran bi chara khara di pangbatai aduna penalty masa pira kanda panga kanda loina bakse ayamba mayam se loina buk loisan ba yare aduna yamna samna masina mi mayam ama hana law court ta satpa police na case lokatana tawo khotpa haijada matam jumangi adegi sian ju tingi adegi law court ta satpa haijada bu court ki case haiji matam ju sang na dum changalli aduna sigumba mayam ama adegi business tawbasing ju the business masama tawbada soidana kari bakra sia sang khara thigat pa wa le na khallo adegi huji khabar tawriba mayam sina ju khabar gi tha ge pikat pham thokpa moi copy jing du pikhal amdabani khangde adegi sahi income gi sia sang pikhal khangde ekta kakthat pa god ma tawbu khol tawbu do ama bok tawroi na loina bok tawroi habadi nate ayamba asubam mayam je ama bok le roi dabani na mase kare haina haidare lebak sina manglom sakat pa sakut palom do ina madugi lambi de changchan ba aduna taba unnecessary mak hayo mak jin di noite adabu kana dabada hena waga daba mongda miyam je pawa da wahan ba wadana court ta kadana adegi police ki case ki police na kokatna satna lerga tawham thokba thabak di to hogdaba aduna madu film du leiroi dabanina koi manglom de India sina malom da chakatpada masi ek asina mateng oirani haidana mayam longnabani na yadma thamjak thagachari editor
Jan Vishwas Amendment of Provisions lising ani kunumdoi amasung ek asiga mari linana Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill lising ani kuntaruk asida henna semdok semjin tawduna ek asina kari konsilibage kari ahongbo pora ibage haibasigi matangda mamut tana thambiramagi damak editor bu thagachari 타겟제